честь дати. Прими Ты наши просьбы низкие, за нас молися, Витай, Мария. Прими Ты наши просьбы низкие, за нас молися, Витай, Мария. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Усе вучні однодушно тривали у молитві разом з Марією, Маті Єзуса. Этими словами антифону на виход розпочинаємо нашу ділу святої мши, переживаючи свята Найсвятейшої Панни Марії, Маті Костьола. Падчас гэтай святой імши святары моляцца ў наступных інтэнцыях. Адзін са святароў моліцца за ўсіх тых, хто чакае аб нараджэнні свайго дзіцяці, таксама за тых, хто прагне зачацця новага жыцця, усіх тых, хто моліцца у абароне зачатага жыцця. Другі святар моліцца за памерлага Івана Рынкевіча. Таксама сёння другая гадавіна біскупскай сакры, біскупа Уладзіміра, таму памятаем у нашых малітвах пра нашага пастыра, каб добры Бог благаславіў яму у служэнні нашаму гродзенскаму касцёлу. Каб годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя слабасці і грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словом, чынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. яки береш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами. Бо толькі Ти святий, толькі Ти наш Пан, толькі Ти найвищейший, Єсу Христе.
з Духом Святим у хвале Бога Отца. Амен. Молимся, милосердный Ойче, Твой одинородный Сын, прибитый до крыжа, дал нам усім за Мати Найсвятейшую Панну Марию. Учини просим, каб с допомога ее мачиной любови, Твой костел штодня узрастал, радуючися святости своих детей, и примал у свое улонне усе народы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Езус узнёсся на неба, апосталы вярнуліся ў Іерусалім з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Іерусалема на адлегласці суботняй дарогі. І калі ўвайшлі, падняліся ў святліцу, дзе знаходзіліся Пётр і Ян, і Якуб, і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталамей і Мацвей, Якуб Алфеевы і Сымон Зелот, і Юды Якубаў. Усе яны сумесна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Обвещается Твоя хвала, город Божий. Обвещается Твоя хвала, город Божий. Умацаванне Яго на святых горах. Любіць Пан брамы Сіёна, боль за ўсе шатры Якуба. Обвещается Твоя хвала, город Божий. Обвещается Твоя хвала, город Божий. А про Сіон будуть казать, кожны чалавек на ім нарадзіўся, і ўсемагутны яго ўмацаваў. Пан напіша у перапісе народаў, гэты там нарадзіўся. Обвещается Твоя хвала, город Божий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, счастливая дева, якая народила Пана, о, благословленная Маті Костела, Ты ахоўваеш у нас Духа Твоего Сына Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час стаялі каля крыжа Езуса маці ягона і сястра маці ягонай Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, якія стаялі побач, якога ён любіў, сказаў маці: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте на хвилинку. Дорогие браты и сестры, сегодня особливый день, когда мы святкуем успомин Найсвятейшей Панны Марии, Маті Костела. Наши сердца наполнены удячностью.
Дух Святы толькі што сышоў, можам сказаць, на касцёл. Учора перажылі гэту ўрачыстасць паслання Духа Святога. Духа, які распальвае у касцёле агонь місіі, і разам з ім таксама маці побач з намі заўсёды крочыць Марыя. Яна калісьці ў Єрусаліме працягвае сваё нябачнае, але жывое заступніцтва за кожнага з нас. Марыя з'яўляецца нашай маці на шляху веры, на шляху да збаўлення. І калі мы глядзім на Марыю, мы бачым не проста гістарычную постаць, мы бачым, перш за ўсё, можам сказаць, першую веруючую маці, якая нарадзіла збаўцу, а пад крыжом стала духоўнай маці ўсяго чалавецтва. Езус з вышыні крыжа звярнуўся да яе і да вучня: «Жанчына, вось сын твой», і да вучня Яна: «Вось маці твая». І ў асобе святога Яна кожны з нас атрымаў гэты цудоўны дар – Маці Божую як сваю ўласную. Евангелие нам часта паказвае Марыю у маўчанні, якая разважае над усім у сваім сэрцы. Яна была з апостоламі ў вячэрніку, калі чакалі спаслання Святога Духа. Гэтак жа і сёння у моманты нашых жыццёвых выпрабаванняў, у моманты цемры і сумневаў, яна, маці касцёла, знаходзіцца побач, суцяшае нас і вядзе да свайго сына. Марыя вучыць нас адкрытасці на Божую волю праз яе фіят. Няхай так станецца. Гэта найлепшая малітва для ўсяго касцёла ў любыя часы. Паказвае яна нам, што быць часткай касцёла – гэта значыць давяраць Богу нават тады, калі мы не разумеем яго планаў да канца. Як маці, яна ведае нашыя патрэбы, нашыя болі, таксама ведае нашы і радасці, заступаецца за нас, злучаецца з намі праз малітву і накіроўвае нас на шлях збаўлення. Дарагія вернікі, сённяшні дзень – гэта выдатная магчымасць аддаць сябе пад апеку Маці Божай. Таму даверым ёй нашыя сем'і, нашу парафію і ўвесь свет. Просім Цябе, Марыя, Маці касцёла, будзь нашай заступніцай, сцеражы нас ад усяго злога і вядзі да брам Божага валадарства. Няхай Твая матчына любоў будзе для нас прытулкам, а Твой прыклад натхняе нас на штодзённае служэнне Богу. Амен. Праз заступніцтва Марыі, Маці касцёла, пакорна просім Айца Нябеснага, молімся за святы касцёл, каб заступніцтва Марыі, яго маці, дапамагала яму пашырацца ва ўсім свеце. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб Панна Марыя, маці і каралева, атуляла яе сваёй апекай. Цябе просім. Молімся за хворых, церпячых і галодных, каб праз заступніцтва Марыі яны атрымалі дапамогу. Цябе просім. Молімся за нашага біскупа Уладзіміра, які сёння перажывае другую гадавіну біскупскай сакры. Молімся і просім для яго аб патрэбныя ласкі ў служэнні Гродзенскаму касцёлу. Цябе просім. Молімся за маці, якія чакаюць нараджэння свайго дзіцяці. Таксама молімся за тых, хто прагне і моліцца аб зачацці для сваіх сем'яў. Молімся за тых, хто належыць да супольнасці, тых людзей, якія моляцца ў абароне новага жыцця. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы за памерлага Івана Рынкевіч, каб Марыя заступілася за іх і дапамагала ўвайсці ў хвалу неба. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы, як Марыя, разважалі Слова Божае ў нашых сэрцах. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Божа, Ты даў касцёлу Марыю як маці. Выслухай нашы малітвы і дай нам удзел у яе хвале. Праз Хрыста, Пана нашага.
Ці прийшлі до Тебе ми, щиро розкривши всі душі, почуй Ти наші просьби, допоможи у беде. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам і всему всьому Костелу Святому. Святому. Спрадвечный Боже, прими наши ахвярные дары и перемени их у сакрамент збавлення. Нехай Його моц запалить у наших серцах любов до Панны Марии, Маті Костела, каб мы разом з ёю могли больш полно удзельнічаць у справе откуплення праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, заўсёды і ўсюды складалі падзяку і аддавалі Табе належную хвалу, ушановуючы найсвяцейшую Панну Марыю. Яна, беззаганным сэрцам прымаючы Тваё слова, зачала яго ў дзявочым улонні, і як маці клапацілася пра пачатак касцёла, нараджаючы яго заснавальнікам. Яна, прымаючы пад крыжам запавет Божай любові, прыняла ўсіх людзей за сваіх дзяцей, народжаных праз смерць Хрыста да вечнага жыцця. Яна, калі апостолы чакалі абяцанага Табою Духа Святога, далучыла свае просьбы да малітваў вучняў Христовых і з'явіла ўзор касцёла ў малітве. Узнесеная да нябеснай хвалы, яна мацярынскай любоўю атуляе пілігрымуючы касцёл і ў дабрыні сваёй ахоўвае яго на шляху да вечнай айчыны, пакуль не прыйдзе дзень хвалы Пана. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты, святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть и мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Пам'ятай, Пане, про костьол Твой, рассеяний по всім світі. Удосконали його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, про Івана і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага світу. І дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебраником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Єсу мой, я не варты, каб до мяне
Ты своим словом душу одновишь, мя не уратуешь знов. Тело и кровь покину, нам грешным споживать. Крошечцы хлеба сыходишь з неба, каб нам ратунком стать. Тело и кровь покину, нам грешным споживать. Крошечцы хлеба сыходишь з неба, каб нам ратунком стать. Ласкав усіх криниця, збавца і лекар наш, про свои раны, Езу мой Пане, оздоровляешь нас. Дориш слабому силу, каб болей не грошил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я в Твоей ласце жил. Дориш слабому силу, каб болей не грошил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я в Твоей ласце жил. Милость Божию у сердце моим распали, о Пане, духом своим. Мы, браты у Христе, яднає нас любов, пісня хвали ха Богу хай гучить і знов. Ми, брати у Христе, яднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить і знов. Молимся. Усемагутный Боже, мы приняли задаток откупления и життя вечного. Покорно Тебя просим, учеников, с допомогою Найсвятейшей Панны Марии, Твой костел обвящал Евангелие усім народам и наполнял свет дарами Духа Святого, праз Христа Пана нашего. Амен. Запрашаю ближе алтара маці, які чекають на народження свого дитяті, на благословення. Молимся. Пане Боже, Створитель усіх людей, Твой Сын, моцаю Духа Святого народився з Панны Марии, выплатил даўні долг першароднага граху и откупил человечество. Прими ласкаво покорные молитвы своих слугаў, якія просять аб шчасці, потомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзяць сваіх дзяцей, каб увайшлі да супольнасці Тваіх вернікаў і праз святыя паводзіны заслужылі вечнае жыццё. Праз Христа, Пана нашага. Амен.
Дзякуй усім за супольную молитву. З верой прыміце Божае благословенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Ідіть у супокої Христа. Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один и у Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки. Дали закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давид,
з кості слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранішняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмучених, успомога християнов, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусюды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша.
опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Памятай, о найсвяцейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе уцякае. Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да Цябе, о Панна над панамі і маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны, плачучы стаю. О маці, слова не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже наш Ойче, святи наше серце святлом віри, розпали огнем любові, каб ми у духу і правді з усьою даністю прославляли Христа, якого в гэтым сакраменті ушановуем, як нашого Бога і Пана, який живе і владарить на віки вічные. Амен. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария. Ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария.
Мария. Ангел панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им,